megalayapost.news. Ngating asya bay thakati start jo pi katno pin ai mak sena. Tangba nga kermen bangan yo distinction. Wallaga Election Commission kari India kampat lapan bena ban penlong ye ke MP election sidang samoy jong ke Shillong Parliamentary Constituency balahap ban penlong hadian ke jingklat no UMP Barim u Dr. Ricky AJ Singkon u kertong ke NPP Party u Dr. DRL Nonglain menta ke sengiu lahir Mountain Road Constituency ban penlong da ke jingilang pajba hayo riang do ban pan ke jingkershan nagi pajba ban penjob dan boram ye u halor sibon kinorim ki bau ang nur ban penurlong lada ki pajba ki penkup bor ye u hagani ke jingilang pajba jong ke jingilap election u Dr. DRL Nonglain ladon langru nadu menteri sorkar bar ubadai ru MLA ke Jawai uba Wailat Miki Shela u State Working President ke NPP uba Hamlet Doling unong Aiktien ke NPP Party uba HM Sangpliang u MLA ke Mahoti uba Charles Marngar u MDC ke Rambrai uba Lur Syai Kharbani uba Jigur Merthong Presiden ke NPP Mountain Road Blong lembat kiwei kinong yalam kejengwan ai mensim jong ki babon kinong song snong nadu kilong kemi kilong kepa bar ki khun samla hagani ke singilap election hayo riang do keladang ai mensim yau Dr. DRL Nonglain hakani junya lenti ban lej pensai shau pajba na kabenta ban aireng hagani ke MP election sitang samoy na Shillong Parliamentary Constituency habakuran hagani ke sengi Dr. DRL Nonglain ulapan pau baka sorkar NPP kala deble sibun ki kampen roy wat hagati ke thai Mountain Road bat kadaw kabala penlong yu ban mi ban aireng hagani ke MP election sitang samoy kalong bandang ye khunchushu na kabenta kiwei ki kampen roy ki bau ang nur banwan ra hapo kajela Kala khamsok kajibe jampi ki pajba bak officer sorkar Kalau kamsuk kaji perekam jampi kipat ba bagi officer sarkar. Kini kalang kaji yat syafrang bagi perekam hakaliang jang kasarkar. Ketien kasih kalau nanyat syafrang namar bagi sarkar kasngap ikijing ai jimat bak kalang kasarkar kebatrei. Kebasa mentah kalang ban penrong ya ketien kasih. Hapo ka kermit ka bapra lami ka schedule jang ka constitution kari India na ka benta kani nilang kami kibre ki wasgo tho yakatien bat kum juro ya ka lenti lami ki procedure ki badai ban buat ha ka persang ban penrong yakatien apa ka constitution nilang kam ban amen ya ke constitution bagi dangkan nak benda kata ban pensyai nangkong apa kacela ngong yepi nak benda kini kombai ba Charles Marngar mene ila keren badiong baswa bin keren halor ketin kasih assembly ilawan ban kendo yang ikren ya kabadai namar hakoi ka step ilawan ban kendo yang yin Manang babus ngau bahasa ailem kimat kumno ban keren halor ketin kasih ban budin ya kini kekam ban pendung ketin kasih haka kenit ke bapra iparari biik na kamenta kini ngalek ro ban keren baki minister jong kasorkar peng hadeli urais nat sing ubah gdo pros nem arjar khat khandai udai pek ya ka home affairs Ukiran Rijiju ubadai pek kom Minister of State jang ka Ministry of Home Affairs balai ini kisnen kewadian ro habalawan daw Amit Shah ban pek ya ka Ministry of Home Affairs ngalaya kendo yu arsin bakawak hadu kawang iya ban ya kendo kadai haka sauterik jang uni ubnai ubaladat Barhadian balik kendo yo, hadian balik kendo yo, tang apa sita yo, ula ai ya ke jawab, bat ula dress ya ke siti ke jauh, sana kom presiden jang kasih atau society, baru apa hakalita red ke jauh hi, usai ro dah kasih kerja ke jauh. Kami kapan skem, kapan sisa, bolas tang ban pai kemat, saka jing dawa, kabaka jai penriu kadawa.
ka jingdawa ban pedrong ye tien khasi hapo ka khnet ka bafra kam dei tang ka jingdawa jong ka khasi atho society hanrai ka khasi atho society ngane thue phi ka dei ka nang lam khmat namar ni dan hapo ka ni ka society ye kiru nang ru tip ye kiru start ki be dei bat ka tien kuai ki kan hun sen bhalang ki ya kersan lang kuai ki political party ro baro ki political party ki ara tilang habawan ra ya ka assembly resolution ban tentu ya ka sarkar India ban tenrung ya tin khasi hapo ka khnet ke bafra tikum ta parari be ka jingdan kam ban tenrung no ya ka tin khasi hapo ka khnet ke bafra ka dei ka jingdan kam jong ka por kadai ka jinan kam ka kerki kadai ka jinan kam ka paipa baki samla khamtam kimla shu bandang ap namar kata kambang lang yepi ngalaya kendu bak nilala ya kaban kerpat ban penseu yikin nongren ya ka sarkar jala ka bor jongka kalau le ia kebadan kam ban pelang official language kadai ka state subject kadai ka subject ka kam jang sarkar jala hamre ban pedrung haka khnet bafra kadai ka kam jang sarkar pedeng ngalai thu ia ka dia kendo berkajing lek jangan sabel hi bonsin bat ia ka jubat ka bangilayo bonsin na ka Ministry of Home Affairs Balasoi daki secretary lani under secretary bakka bakhado balasoi da Union Home Minister u Amit Shah Prani bhai kene galang ka sakhi kawa ngam sen lamner hamre ka dei na kajing yatre ban penolong ye kene kajing dawan kamta lara phi chisha ye ka tien khasi lara bidan kajing sokia baka jing ijngai baka tien khasi kalau dei ban rungno hakini ki kindat snam ki banwan ngakerpa te fi jet yo marok kum MP jangpe ngalai sedali como professor nan tien khasi como professor of Khasi language and literature hamrai mental nama pi pinjiet kamu MP jampi ngan lek kum UMP banyak sat ha parlimen bat banyak selok bagi officer jang ka Ministry of Home Affairs kabadai bande ye kini kam iprari baye ngidan kam ya ka jing start banji digina mikmat bat nasyania ha ka jing start ka jampi sisa ke julong ke kam jonga ban examen ye kinong tho examen berabor bat mentaru dan penting bon ki kam ki bangadai ban examen ban pensiong dor bat ban IMAX ngadai noi kai ba IMAX ki kena hanai hakin kapor ngadai examine ngadai unong sya examen mafi day ki examiner kilawan kinong sya examen lese hangi na kamenta kini ke MP by election ngate nga sya day thakajing start jong pi katno pin IMAX sena Tangba ya kermen bangan yo distinction. Prapo na kasispa tina kani constituency nga kermen bed. Nga tip hidai ki examiners ki bastat. But ngan presitom banlong ukna school ubastat. Mapi bani kaya nga bani thu yang kijing jampi
Lada phimya thu ye ngan sai. Lada phimwan manetrelang kumno ngan yarap. Kongtang kerpat ya phi seoha ya thu ye kijinge. Wan manetrelang bak haga tangarukom kari berkajai bendil kanya caprang kisnong kitau baka konferensi jangpi kan pu kan pieng pelupur hakayania hakaya price new hakaya shun hakaya isi kenoi gitu berokai hakaya imlang desalang hakaya snong kitau lani hangno ya trilang nakam ta kebapa kumta habang sim me kene kene kor ngala jie ti tien pira ki bahasa English ki on kamoto ban pensyai bat bantai ki imlang gasalang ya keri ya ke jai kereo ya ka sengsyar ka kadal ya ka san hima ya ka san perthai hala ka jong keri bat ka jala ngaken tu ya hi dakiri kikentian ke mangiyo ban perta ke kapor banda bla pupnai ke sweet hebot lesre kiri kikendiat nai ke ban sawan nakam ta ke MP by election ngakerpat ye pi da ke jing snore kemangalaong ngadai unong sya examen ngayeng ngakmat ki examiners ki nong examen ki basta balada pi Bangalang batay babet naman ngam yeladi ngasya hakani examen jampi hendai ngakmi nanti kembang le perkhat nam takari baro isigata ngalayi da kikmat kibasay bagadan ka laway ka pernay ya kari bat ka judgment reo narapiyo economic mat kibatray MegaLayaPost.news